tutana chun US soza ni anrami korami protected status apek nak la CRPH ni rakap soza dopeng ai tip na kong kha tompalte kan vun lang tar than lai alwan chia ningania khan US soza ni chathan achoi anram chunga korami a ummi na chu temporary protected status pek an sinak la hini hin thlei riat chung a hop lai rakap soza ruang le lairel kho khan nak ruanga mi pi chunga tem in nak atlun liao si korami a ummi ni chun harnak fak pi an tong ha hi ruanga hin an himnaka tia US soza ni chun protected status kan pek hi si ti in US Department of Homeland Security Secretary Alejandro Mayorgas ni chun achim tukum February ni khata rakap soza ni civil soza an chu nuwa tu ni tiangin mi pi ni rakap du lo nak chu ni fatin an lang tari minung som riat leng rakap ni an tha chang protected status ti mi ni hin aso du mi chu a hlein hum him nak cha a koram mi kha zau deuh le kilven deuh an hau liao chan si cha a kha asi kho chungin choza ni kan ram chungi koram mi hi kan kilven na lai special deuh in kan zo khet na lai an ti du nak mi kha ase CRPH rakap choza do peng ani tip nak van chim thani rakap ni choza nak ani lak nu le su chi le president an tlei nu zonga NLDMP poll ni andir mi committee for representing pidong su hlutro anti atoi nakin CRPH anti mahi phuni chun mi pi choza adir than kho nak nga rakap choza chu do peng sikolai anti alwan chia zara khan CRPH hi dir asi acting vice president na Manuin kheng than an thim CRPH ni hin koram rakap chu terrorist group tia amin an pek vice president ni hin Facebook mangin mi pisina becha angai kan ram ni amui leo chan chem kan phani na in kho adei deng chang ate niruk nia khan renguna kumthong khat zakwa sobret puriat lewi Institute of Technology campus hunga anrak tha mi phone mo philo nak to si hi chana hinra kap ni mi an tha than Mandalay zonga hi nia hin minung panga tha an si than thiam an za te in niruk nia khan minung hlei ni an thi alwan chia niruk ni tianga khan ra kap choza du lo na ki boy na ka hin minung som riat leng an thi changi minung thong khat le ni leng tlei an si chang ti in Assistant Association for Political Prisoner Advocacy Group ni alang ter hilo zong hi koram thong pang asi kho chungin YouTube mangin update kan vadi tim lai nunglop nak tampi ka ngai